Elementary pa ko, sa poster lang ako ni sila makita. And now, Finally. in front of me, finally. Hello guys, good morning. It's day 2. Day 2? Day 2 here in Bohol. Early lunch, late lunch. Okay lang late lunch? Okay na late lunch because we're still full. Hi kids, how are you? How's the night? So nice. So nice. I woke up too early. Why? What happened? Because you were having a nice nightmare. I'm so excited. Asoy padulong karon. So hope okay na niya mong day 2. Gahapon lang medyo struggle na konti, but it's fine. I just love Bohol. Alam mo, lamig kayo mag-vacation basta nga na weekdays. Kung weekends ka, busy talang tao. Ano. Though today is summer man, so dagan diya po yung mga tao, dagan kay mga foreigner. Muna yung kasuyaan. So Monday. No, di ba nakatubig Cebu? Ni Mrs. Tapos karon namin diri sa Bohol, so Visayas gyapon. Makita nimo nga medyo daghang gyud foreigner o turista nga gani. Meaning to say kung daghang turista, it means good business, di ba? Makatabang sa mga tao. Kaya lang sa Mindanao problema tungod lagi sa pangalan ng Mindanao. Unang uban bro, limited na kay mga dito mga mahadlok. But you know, Mindanao is really good. Ako kay lang Mindanao. Tungod lang kay pag may gera, may hindi nga delikado ang Mindanao, ma-generalize na yun. Ganun kay Surigao, Northern Mindanao, Bukidnon, ang daming mga nindot na pwede pagkuhan sa mga turista. Di ba? So of course, so karon mo na yung day 2, so asa ta kami mag-tour ta. Actually, it's just a Sa mga Chocolate Hills, the Manmade Forest, Butterfly Garden. tapos Butterfly Garden, tapos floating restaurant. Are you going to free us? So let's see. Let's enjoy. How about you? Come on. Riddle. If it's hot, it's really. Our first stop. I have a challenge for Steve. Raver, I have a challenge for you. Come here. 190. Come on, read it. What's that? 90 plus This one. Read this one. 130. Please watch your head. Try to watch your head. No, it's okay. Watch your head. Try to watch your head. Can you watch it? No, stupid. Yeah? Can you watch your head? How will you watch your head? Mirror. Oh, you will bring a mirror. You don't have mirror, man. Easy. Hi, Ella. Our first stop, Habitat Bohol. Porta sa buhil sa patay ta magsugod. Wala siya ikuan pinakadako nga butterfly sa Pilipinas. Wala siya. Wala siya kita birdwing kay murag langgam kung bulupan. It's a birdwing. Birdwing? Yes ma'am sir. Man. Pero mas dako mo lagi ni. Kita na ba naman skip na. Okay, so wala siya male, wala siya female. So wala siya babae. Kaya gapon ani. Yes sir, ganun bayad kini tulo bayad sir. May butterfly nga bayot? Uy, ang bayot. Kalahin ang bayot bisag asa. Naning mga bayot, no? Walay matris pero gadaghan. Nasa tumboy. Napoy tumboy gyapon. Puluan diri sa kusina. Pwede mag-DJ. Ayos. Nay bayot, napoy tumboy pero nados kusina. Okay ka. Okay ka. Oh, lay ampa ko. Okay ka. Okay. Pupa. Okay, kung may Or mo cocoon. cocoon is for the moth to speak us. Okay. Different pa na yung pupa o cocoon. Ang cocoon kay made of silk man na. And pupa made of own skin of the caterpillar. Pero ilang process parehas ra gyapon. Gamay ang. Okay, tama. Kani colorful man no, pero sa butterfly opposite na siya. Ano naman? Pag colorful gani, wala na, pangit na. Butterfly sir. Pero kato, ina to. Ano na, gwapa na sir. Mo ba? Oh, para ko sa una, gwapo mo. Bata. Sa kamay pa, gwapo So ka. napangit eh. Ano mo? Maaga lang nabulok ba? Di mo gawas dire bisa pagabrihan eh. Ang? Amo butterfly. Nga naman. Tama. Mator pa niya. Di daw mo gawas ang butterfly diri bisa kung saan nila gabre. Kay entrance man daw ni. Pwede hayron ni siya. Oyo. Trabaho. Amazing, lovely. Pero ikaw si Birni, bitok sir. Ang kailo mo ka. Nga, tanaw ko si TV sir. Ayay, makuha na dire. Kamang official. Amo ba? Taga din.
Bantor ra. Child 2 man dire, child 2 nya 3. Ah, okay. 2, 3. Astonishing. Mesmerizing. Kabalo na sa nisigon. Gori, kani mo ni siya paniro. Kani siya gihumol ni siya og Tubig. hani og tubig para diya sa Pero- makaon. Pero dili pa sobra og hani kay Diabetes. diabetes gikan sa iya na may gala. Amo ni pinaka Tarsier look the alike. shortest bridge of the Philippines. Shortest bridge of the Philippines. Orange ang kulor. Okay sa ni mga tour guide rin mga jokiron san. Pwede hayron ka DJ. Talented sa Okay na ma'am. Kasi naka-idea sa dani ha. Hindi mo na say. Yeah, forward your mind. Forward pa River, forward pa. Move. Okay, there you go. Look halfway here. Look how. Left, there, that's it. Do not move your body. Just the head. That's the head. Face there. Your body face Your there. body first there. Na, there, good. Yeah, look so ka ha. Oh, wait. Wait lang, wait. Okay, 1, 2, 3, jump. So, ang ending ano yun? Ice candy. Thank you very much. Yes, sir. Brad, Salamat, sir. salamat muna yung mong kuhan. Imbitara sila, nasa akong YouTube. Kung ano mo sa bowl, ano mo dali siya. Sige, imbitara. Okay, Rock This TV. So, visit here in Habitat Bohol, Butterfly and... Michael Bublé. Yeah, rock and roll. Yeah, look for Michael. Rock This TV. Thank you, pare. Salamat ha, salamat. Duck? What's the duck? Quack, 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 quack. What? Quack, quack, quack. How about the goat? The cow. The cow. Moo, moo. The pig. Huh? Pig. You see the baby? Oink, oink, oink. Oh, nga, nga, nga. Ay. What's another sound pa? Dog. The sheep. What's the sheep? How about the dog? So fast. It's like Ella. no. Dad, Dili man ako animal. Dili ka din. Ha? Sama. Oh my God, na Chocolate Hills! Elementary pa ko, sa poster lang ako ni sila makita. And now, Finally. in front of me, finally, Nakahila ko lang sa... Chocolate Hills! Nabay chocolate na chocolate. Ella, how was it? How was it, Ella? Ella? My leg. Ha? I want to close it. My leg. Why? Kapoy ka? Oh yeah, people. Pagpasa ka pa lang, gihangos me. Nabali ilong, nabali. Nabali mong ilong. But ladies and gentlemen, oh my goodness. Katong bata pa ko sa among sa maning nga subject. Sa poster na ako ni siya makita. Now, another change angle. Change angle. Oh yeah. Look at that at my back. Chocolate Hills, baby. Oh my goodness. Kabalo mo, ganina ako sigawid ani pag abot na ako diri. Aya din na full lang akong memory. Ay hi. Ako din yung ipin. Sonora. Yeah, hi. Mga taga saman mo, ma'am. Kagayan. Ay, sa balay. Hello. Sa mga taga, mga silingan ako sa balay nga sa Agnado ni. Alright, there. Dani mo na. Chocolate Hills. Amazing. Wow, grabe, no? Nindot kayong Chocolate Hills, guys, no? Naro? Naro Chocolate Hills, di ba? Nindot kayo ang talanawon may gala. Naro, nindot kayo. Kichi, kichi, kichi. Kichi, kichi, kichi.
Dili ka na, Chocolate Hills atong gitudlo. Kamu sa giga. O, di ba? Grabe ang buntod. Sa babay, dili sa Chocolate Hills. Nag-brown lang, oh. Ang Chocolate Hills, dili ang babay. Panyero, hamis kayo. Ada. Ang Chocolate Hills. Wala gyud. Grabe, burot kay Panyero. Ang Chocolate Hills? Dili ang kuhan. Nasa kayo? Nara. I-background na tong kuhan. Chocolate Hills. Anak ka dyan. Ay, liyo ka. Na Chocolate Hills, oh. Oh, sorry. Di mo. Upaw man dahil. Binood Chocolate Hills. Maninood man dahil. Maninood lagi. Yes. Dahil kayo mga foreigner dali. Chocolate Hills. Picture. Kanagin siya. O kita sa screen. Grabe. Pagsaka na mo diri mo gipagkapal sa may galing ka na iPhone. Oh, grabe dagan man di ba? Kana dia burag king na ko burag mo ginang mga nasa poster no. Kana tapos tuyo ka napagid dito. So mga buntod gyud siya nga gagmay. Exactly. Wow, look at that. Everywhere. Chocolate Hills. Its finest. Chocolate Hills. Oh, foreigners. Okay, go back to the Chocolate Hill. There, perfect. Woo! Amazing. What can you say about the Chocolate Hills? So hot. Is it amazing or something? No! Why? You don't like it? Only that one, the view, but not the stairs. Next na mo at testingan is how to face your fear in heights. So, try na namo dito then bike na po diri. Burag hadlok lagi ni. Come here. Third anay lang. Hadlok ug mga ngani. Why bring your tab? Come on, Raber. Oh my goodness, I'm scared of this. Entrance is 20. Look, dan look pagid siya giatay. Oh my god. Alright. Ayaw kay grabe, gila si Ayaw kay isog na. No. Oh, na daddy Oh shit, daddy's also scared. Kamu na lang ka. Hadlok mo Okay bro. na lang, nag-traffic na. But daddy is scared man. Dah, wala may muhawid. Una lang sila, ipauna sana sila. Ito lang, kay maslide man ko lang. No! Scared man. No! No, stop pushing me. Wait lang. Daddy is so scared. Yeah, because it's slippery. Slippery? Kung dili slippery. Actually, I'm just making excuses. Nagbaan si Ayaw. I'm just making excuses. Dad is also scared. Alright, just move. Hold daddy, come on. Sorry to disappoint you, but wala ko ni padayon. Kaya hadlo ko kuan. Ligyas kayo. Tapos tinaghana. Uy. Kamuro. Danlog kayo. Actually, talawan gyud ko ay talawan sa ko. Sorry. I didn't need it. Di na ako ipakita nga vlog na part ni Kat. Gusto ni Raber. Gusto ni Raber. Kami lang kadua bi ni Raber. Si dili mo lang sila. Hello, Asa. Ayaw na lang ipakita, mura lang kag mawala. Raber, let's go. You're not scared, Ella? Asa the Ayaw. We will go to Aya. We will go to Aya. Raber and I, ha? Stay here lang. Come on. Okay. Daddy! What man?
We'll go there man, so dangerous. Wait lang guys, just go back. You want also? Shit, saan ako niya? Disod makayong maduhan. Ay, nagpakita. Eh, mag-bar na si daddy. Kita lang doha. May madok ko. Mo lagi, sama na ako ni. Stay here. You like the bridge. Labor lang ang mi ha. Stay lang muna. Tikmang kapiato. You want to be there with daddy? Ha? Yeah. Labor. Biasa bayad sa mi bing. Yan na. Let's try this. Gonna face my fear. You're not scared, eh? So among my kids, ikaw ang pinakaisog. Be, akong bayad, be. Kita tulo, dali, kita tulo. Let's go. Si River lang maguna. Sige na, di apay tabali. Paningot ko na. Wala over ano ni? Overloading ni? Madlo ka? Alright ha, be careful guys. Napasubo ko panyero kay ang duha gusto gyud ako. Di ko magsaba nga talawan ko panyero. Ate, ayaw ko. You hold this camera. Be sure di mahulog ha. Just hold yeah, there, very good, Raver. Just hold the other hand. The other side. Let's pass. Be careful, Raver. Video him. Be careful, Raver. I'm not holding anymore. Paningot ko. Diyos ko. Kung ay, sugsungog pag yun. Kung ay, tala na, hadlok na kay ko na pag inihulong sa tong yan, picture. Oh, tax. Salig mo kay anad na mo. Kami hadlok ninyo. Come on. Pata mahuman. Kanapay lahi. Alright. Look at me. I'm sweating like a pig. Raver, be careful. You hold. So I can hold that panda. Yeah. If you want to be a vlogger, you have to talk to the cam. Yeah. This is so scary. Good. That's it. Whoa. Okay. I'll just put it in my face so it'll keep me company. Wow, we're almost there. Bata. Grabe gigutom-gutom ko dato da. You were not scared, my God. Mo pa na hadlok pa ko, napakusap ko nga. Yes. Oh, picture sir, picture sa yung kagaral. Hadlok na. Really hadlock? Oh. You know why Dad is scared of pictures? Because when you take a picture, his eyes ends up. I'm not sure but go na the Anak, house. then balik. Bohol Python. Grabe, hindi bayad lang yung ko para makulbaan. Go to the Python. Dahil sa mga nanay. Go na, kanak. Doon siya akong anak. Python, it's scary. You try to touch it. That's my Sige na, try mo. You touch it, sige na, you hold it. You hold it, sige na. In the neck naman, dahil put your name. favorite.